Manipur की चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट क्या रखोगे अखोय अदुमा होंगे यादबगी होंगबनी हाम बेयाई मरमदे डबल इंजिन की आगे इंजिन मकुक अचौबदो अदु वांग स्टेटमेंट दो पुंगोन की मतुंगिन जगोई साबदु मैना तौरम यायबा अदुगी सरुपुदे ड्राइवर ओइरिबा बीजेपी गाड़ी थौबा प्रजाबु लुसिंगिबा बीजेपी की ड्राइवर ना चुमना गाड़ी पुबियो अदुगा मणिपुर दा शांति हंजनगाय होनबगी थैंक यू वेरी मच अखोय सौगतसगनी हायबा ओके हानबदा 2017 की ममांगदा मिसम मैम हाटपा असीदगी सही सही क्या सुरे मणिपुर मणिपुर की वाथोक लाथोक मणिपुर इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम लेबा स्टेट अमने अदुबो कांग्रेस की मतमदा इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम असिना गवर्नमेंट अमा लेरबनिना गवर्नमेंट की प्रजाद शांति फंगनगाई होनबसी गवर्नमेंट की मथौ ओइबा अदुबो मथौ ओइरे हाइना कईगुम ताजादा होय थोनिंगदबा थौदोक लाइबक थिबा थोखिबा यावरबसु मदो कांग्रेस ना तौबनी हाइना हौजे कांग्रेस लेंगाकता मिनिस्टर ओइरमबा कांग्रेस लेंगाकता एमएलए ओइरमबदो कांग्रेस तगी बीजेपी दा संखर मतुंगदा कांग्रेस हल्लगा ताइसनबा आइसी मसी नंबर 1 बीजेपी की ओइना अनोबा ट्रेन नते अदुवा कांग्रेस के लेंगाक लेथंगै ममांगदा अटोपा बीजेपी नत्रगना अटोपा पार्टी एमएससीपी अटोपा पार्टी म्याम लेंगै दसु मणिपुर दा थोखी अदुबो मणिपुर सी खोगी मणिपुर की शांति रक्षा पुरकनाय होनबदा कांग्रेस ना सही 15 लौखिबा थौदांग अदो इंडिया ना थागतपा अमदी मणिपुर प्रजा ना पेनबा मैम यावबदुदी बीजेपी ना हैर अरोय अनिसुबदा बीजेपी ना पावर पायर मतुंगदा स्कीम कया अमा पुथोई है चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंबा इकुई मणिपुर की प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा मधु की हक्सेल तेंबांग दु चन्नररोय फंगरोय मधु कखरेना खबर हापदो खगी बीजेपी ना तुमिना पाहौदबा माले मधु हक्सेल की तेंबांग दो ngamdre na टेस्ट तौबदा दुदा फीस पीब ngamdre हौजे हक्सेल तेंबांग की मरमदे गवर्नमेंट ना पैसा पिथोक तबिदा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदे पुथदने वारब go to village go to hills yes मखोय हौरम दे हाबती यादे तौबतबो बीजेपी की लीडर सिंह वर्कर सिंह मखोय की कैंपेन तौबगी प्रोग्राम हम ओय मसी एसटीसी अमदी एसटीओ नत्रगना अखोयगी वीडियो की लेवल दा तौगदबा इनकम सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट लौगदबा मदुगी सी सांग सिंग मरुइना तानगदबदो अचौब प्रोग्राम हम ओइना बीजेपी की पॉपुलैरिटी तानंगाई की बीजेपी की स्कीम हम ओइ चले थोइना मके मदो कंसर्न डीसी सिंह दा सत हायरगा कंसर्न एसडीओ सिंह ना मखोइना मथौ नखोय खुन दा सलगा नखोय तौ हायबदु तौहनबै मोहता लमदम दुगी लेबा इलेक्टेड मेंबर सिंह जिला परिषद प्रधान नत वार्ड मेंबर सिंह दो इफ मखोय दो बीजेपी नतबन का बोर्ड मखोय यावहनदे अदुगा बीजेपी की वर्कर सिंह तौरगा प्रोग्राम तै भलन तै गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंह तौगदब थौदो एम्प्लॉई अमा यावहलगा मोयगी वर्कर सिंह की कैंपेन तौ मसी कोगी बीजेपी की प्रैक्टिस सामने मसे मोयगी पॉलिटिक्स मखोयगी खुंगंगदा नत्रगा सिंगदा मखोयगी पॉपुलैरिटी मखोयगी स्कीम हम लॉन्च तौरे हायर तौगदा मसी एम्प्लॉई सिंग तौगदब पोतो एम्प्लॉई की पावर दु लौथोकपा मखोय नोइन तौबा अदुगा एम्प्लॉई सिंग दसु चीफ मिनिस्टर की लेवल दा कुमगा यावगदम नतबा चीफ मिनिस्टर सिना लेबाक सिका माइ चावखलनगगे मणिपुर सी इंडिया की स्टेट सिंगी मामांगदा क्रमाइन तौरगा थाक्वांगनगदगे लायरब को अनगदगे हाइबरोम ददि कोक तु थाददबिदा एसटीसी ना पीगदब इनकम सर्टिफिकेट तो येनब पीबो ओइना थावक तौबरोम दो मायोनसन अदो कांग्रेस की मतमददि मदुगी हाइबा इकोगी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है मसागी डीसी नत्रगना एसडीओ ब्यूरोक्रेट ऑफिसर मखैजे सुमाइना विलेज लेवल दा चंगगा नत्रगना अखोगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की प्रधान गुंबा जिला परिषद गुंबा म्युनिसिपल काउंसिल की मेंबर न चिंगबा मयाम से ग्राउंड कुमगा थबक तखनबगी सिस्टम से लैयन हाइबी गदो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हाइबा इटसेल्फ मसिमक्सु कांग्रेस की वाखललोन है मयाम न खंबी गदो न कांग्रेस की वाखललोन दगी लौरकपनी अखोगी स्टार्टअप हाइबी स्कीम से कांग्रेस ना होदोपने स्टार्टअप से अदुदगी अखोगी एमजी नरेगा आइन जॉब कार्ड के गदोबसी कांग्रेस की स्कीम निको कांग्रेस न तौब पोट ngakतने मसी कांग्रेस की स्कीम से माइ पागा तौरप थबुक ngakतने अदो मसाइगी अखोगी
executive officer sing tawgadaba level bureaucrat officer sing tawgadaba level magi pami tawningi harga low court judge na phama while bichar tawgadab do khulak ta chalaga lekai gi club association ki mamang da chalaga judge amna aikoi gi mob trial gi type ta bichar toga naktang da pungkhai pungama bichar toga judge amna judge me lauk thok padi chat na ti magi official sing tawgadab photo ado kai gumba executive ki mi sing duna thabuk tawba matam da yarak ta ba soyak pa matam da di authority higher authority complaint torga madum ba executive sing du mathak action logadam ne ba adu hauji ki haiba BJP sing na go to village go to hills adu da di sai gi income certificate kumba koi gi domicile certificate ka yen badu BJP ki worker sing no host orga BJP ki achauba leader sing chalaga madu da mafam du tawru badu ne yamba bi ai question nam da lakse de mamang da ko India ki haba tare one of the bottleneck for development ko public ta ko gi public ki facilities government facility me am ji yohonna bo hona bada bottleneck achauba mo oi vese it is the red tapeism of bureaucracy ki table me am lana bo hona bajine na hai ko aduna yam hakthing na public ta yam live mong da accessible o hen baji government ki program me am je simadi bottleneck to the gi achauba lambi mo oi brasi ne in khanjabana and anyway hauji ai iko daswers ki allegation ama lakse ge Prime Minister no so hire mas. Ay tangay fan na sindok pa ka sindok ko. Ano sindok ko daw ni? Ay gitaran do sequel so. Ay ko gi now Suresh na hay ki ba do pa kum khra bihu ki ge ba. Okay pa kan hay bihu. Makata. Aduga jiri lambi si BJP sarkar na aeroplane bahan gadam ne aeroplane jinnan thuram do malikom ado. Angang aeroplane na. Hojik jiri lambi si nuai re na claim to ngam mi bro ba aeroplane tahan gadoi ne na. Ima kai thiel ahum se Malayam da masak thok na Prithvi da masak tai ba Manipur gi ima sing na phamba ima kaithel ahungi sari base kana na sabiri no BJP na sabi bani haidoi bro assembly secretary che sida phammaga BJP na Congress ma thakta Congress na kari do mi haimne ba Congress na saba assembly secretary che sida phammaga Manipur ki high court se India ki high court singe manung da quite latest technology ba quite latest pam sa high court che sigi si Manipur Praja da Congress na piba na tabra City Convention Center na konung wang da le achauba convention center se Congress na saraga BJP sarkar na masida program to ba mafam da BJP ki chief minister na Congress na kai do biro mi hangi bane BJP na ngam se Manipur da ahan boina hauji phausu makha ta ba leiti flyover na flyover bridge ama Manipur da pura khipse Congress na sabira maga BJP na mathak makha se pai dan thauri bane ba madugi nugai bu makoi ngasi thagat ningde ba amaka ngarang nahan si social media da Facebook kumba WhatsApp kumba da ama Facebook da ama chief minister hauji lai birang asi loisin ge hairagadi chief minister amadi maga sanmina ba yet oi Minister MLA sing ase masigi si loisan dream khai di shanti purak loi hai gumba statement ama kana gumba mi amna group WhatsApp group amna admin amna irak padu ma haujiki aikoi ki Congress ki youth ki former secretary oi ba haujiti youth ki job taw khra no ba mak taw bage madigi du na moderator oi ba aikoi ge no du da yaude amana kakthat aude natraga na mana Madugi do yang hodi hai bedong ta pharga numitarukni police custody thamimne court na bail pirak pane ba adu Congress youth ki angang ama youth ki angang ama yaw bedong ta madu aikoina madu bail lepaga lokthok padu Congress na welcome to we receive to we hairi ne BJP na thawena maki BJP ki worker ma ngangam bu eram magadi hausi ki angang do pharam moy mai marai bak thiri si Congress ki youth ki angang oiru bane Howji ki hai ba court ki verdict to the su ya rakhai chengai bi ba lana ngasi media si ki thu dai hai jage ba hat kani hai na hai bu wai se masimakti you must withdraw that particular word if you don't want to withdraw okay adu din hakim makha tare tawdabu particular hai today affair today koi da lai hat kani hai bu wai sin na deba Suresh mahana howji ki English ki translation do sai hai jage ba if the present situation or if the Manipur wants to bring a normalcy, the present CM and his left and right minister MLA should be finished. Then only peace and restoration will bring haibagi more time. Mang haibagi finish saibu waidu police na scene neba Suresh. Yangko
क्लीन है वाई दो सिन दे मसी कोर्ट की सेनी चेन बसु यारोय दरकार लेरगदी अदुम पुथोरकनी किल है वाई दो सिन दे मर्डर है वाई दो सिन हार्ट कने वाई दो सिन दे अदु अदोंगी बीजेपी नदी ngasi चीफ मिनिस्टर हार्ट कने है वाई है ना मदुन द चार्ज होगा फाबी रे पुलिस नदी हार्ट कने वाई दो पुथोरकते अदो सोम दगी कांग्रेस की युद्ध की ओर अंगांग अमा यावना मराइबक थियले नुमित उनि लोकप त जंगे मणिपुर की सही यानी फागदरबा था 18 मपुंग फाजिल्लाबा सिग इरांग सिदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा फजद वाई आइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा अकन बट्रिदन तौबा अतो अतोपा नत्रगना अखोई वायलेंस मखन मखन की तौबा सिंगदे फाब ngamद्रगा नसाइगी युद्ध की अंगांग ओइबदुदा फारिमने अदु फारिदुसो कांग्रेस ना डेट 18 December 2024 से इंडिया पुंबदा कांग्रेस की मियंग मखादा मणिपुर की इशू वायलेंस सिलुएशन नंगाई दंता मागी लाइबे स्टेट की गवर्नर सिंह द मेमोरेंडम पिछल लो ना ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की एडवाइस मतुंगिना मणिपुर की इशू याम लुमना लोबदुगी मतुंगिना मदुगी मेमोरेंडम पिछन बनुमित अदुदा नुमिदांग वायमदा प्रोग्राम दु लुइ थक पकांदा फारि बने यंको मणिपुर की इशू मणिपुर की वायलेंस सही अनि फागदौर बसे बीजेपी ना लोसिमगमद्रगा शांति पुरपंगमद्रगा हौजिना थाइदोकनाय होनबदा कनागुम्बना थाविनसिन इनसलेमने हाइना ब्लेम तौबंगमबने अदु फाइनल बसे आई सेंटेंस हम तो लोसन जखिंगरा थमोय सेंगा सोइखदि सोइखरे लानखदि लानखरे अखोइना खोंफम सोइबननी नतरा अखोइना पॉलिसी सोइबननी हाइना हाइबंगमबगी गस्तो बीजेपी न लेरगदि आई बीजेपी सी political party amani hain ijat tawjageba okay khalon manadra su political party amagi ijat tu dekhui tawgane ba tabu adongi party adongi government na solution puropang amdraga na thairaga badam tawba haibde no na thoktana sen ba chuya yaroi sim okay ai nga sagi wang amani dang laksa hoge yam kalatena pe matam lerektra ba aduna ni ai mathang round mu laksa ge before then yam da hiding baje hojik engine bai wafam jini ko prime minister na high parliament ki floor Congress na politicize tawi home minister na high grade Congress is trying to politicize the issue Manipur issue je Manipur ki chief minister na kaya na high grade issue je da opposition na politicize taw na ko na yena hojik amuka BJP sob social na high baje even BJP na local peace initiative se sabotage tawi high grade masi Congress na direct pandra ba ko high grade adugi then CMM je Congress na leribe issue si da exploit tawga political advantage lo no ko na yena BJP na time and again hanjin high baje ke kari happening भारत की प्राइम मिनिस्टर से याम इज्जत तवे इंडिया की मी करोड़ सामने फुगी धोनी अदुबो मणिपुर की इशू सी मतंगदा महागना उन तैन बेसेन में पीबा मणिपुर इशू दुबो सीरियस वे लौदबा मसी मणिपुर मियाम तन इंडिया प्रजा न खंगे दुगा मा की स्टेटमेंट जे टोटली लालबा संगत छगतपा मा की वंगांग लोय अमनी मा की अनि सुबरा होम मिनिस्टर अमित शाह मा सामक्से मार्क्सी मणिपुर मियाम द अदुबदि नम थाक तोबा स्टेटमेंट होंग होंग पीबा ममांग द मांग हाइखि बसे सिंग नैना पानी तम न बिरे नंग पाइरो हाइना हाइरंबा नुमित तरानी लेरगा लाकनी न चिंग द हाइबा तम दन नुमित तांगवानी लेरगा लाकने हाइबा लाखिब्रा अमंगना मिtai मिtai ने शेड्यूल ट्राइब की दमकता हाई कोर्ट तौबदा अदि हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन अदुगी मतुंगी न तौबने माइबा अमंगना इलीगल इंट्रूडर्स इलीगल इमिग्रेशन तौबने बा अमंगना ड्रग की तौबने बा अमंगना अदुगी तौबने बा लास्ट ngaraanga na ethnic violence ne haipa that is adugi home minister mahaki Amit Shah ki statement siraba aikoina thajari si ijat tawri si Manipur ki chief minister na platform kya da mahak ngang ba se home minister ngang ko statement du hong ngang ba Manipur ki chief minister statement kya ra hong Manipur ki chief minister statement kya ra hong aikoi adu ma hong ba ya da ba gi hong ba ni ham ba ya imam de double engine gi agi engine makuk achu budo adu ngang ko statement do pungon gi matung na jagoi sab du mai na tawrum ba ya ba adu no adu khangner ba du da amaka haijil ladi kamai tawgani Manipur ki particular issue se si khakta nahi na rasi mamangi assembly mi phamda congress ki manga sina amdi atopa sing na noina pami be assembly da paning ba bill pass ba khuding mak to loina mo pass tawro but
मणिपुर की इशू सी ब्राउंता पार्टिकुलर नोम कायथोगा नुमित चुपमा नत्रा पुंग्रा तोरसु खन्न साइब्रा नाथोक्तने सेलिबा मणिपुर की बीजेपी की पार्लियामेंट असेंबली में खन्न नाथोक्तन चेलगा समलगी मिनट मापन का फमका कोंडोलेंस मेसेज फिरगा होलग सीन खिबा नत्रो ओके मणिपुर की अमका इशू सी मतंगा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर उनोसी हाइना इंडिया ब्लॉक ना इंडिया की कांग्रेस मणिपुर की कांग्रेस लीडर सिंह चीफ मिनिस्टर क्या हंजन हाई प्राइम मिनिस्टर उनोसी होम मिनिस्टर उनोसी मागी दम मेमोरेंडम पीरुसी जॉइंट पार्लियामेंटरी मोगी कइनोगी अखोगी जॉइंट पॉलिटिकल पार्टी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की इनवाइट तौरगा सच छाइबा मतमदा चीफ मिनिस्टर न सत ngамद्रिबा महांगना मसामना हाइखिबा नत्रबा आई करी माई पुरगा सतुगदो प्राइम मिनिस्टर द होम मिनिस्टर द हाइना चीफ मिनिस्टर न हाइखिबा नत्रने ओके वन क्वेश्चन अरोइबगी फर्स्ट राउंड से हंगजनिंग बजे पॉजिटिव ग्रोथ बिफोर मे थर्ड ले हाबसे याबिनिंगब्रा मियेंग से पॉजिटिव है मखोइन पॉजिटिव सिनबनी तब तब मणिपुर दे 2017 की मतुंगदगी मणिपुर दे सुम जाबा होरकलबा अमुक ओइखरे बीजेपी लंगा पाइबा होबदगी अदुना मचेत मचेत काइथरकपनी अदुगा मणिपुर की तसेंगनमकी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयीसिंग मतम चाम तो फंगबा पेंशनर्स की पेंशन मतम चाना पीब्रा जॉब कार्ड सिंग की खुसुमन पजन पीब्रा करम एजुकेशन सेक्टर कराइद करी हेगत लगे मणिपुर बीजेपी न पायक 2017 दगिने मणिपुर की करम इंस्टीट्यूशन मरम चाना माय पाकना पांथोखिब करी यावे कांग्रेस ने सेम्बिरबा असेंबली सेक्रेटरी साहब दुफो बीजेपी लोइसन गमरन ngasi भो संग ngamद्रि नतो पुलिस हाउसिंग की मणिपुर पुलिस की हेडक्वार्टर ओइबा मणिपुर की साइड कांग्रेस अयाम सब लोइसलमे बीजेपी की सही तरे सिददी लोइसन संगबिरो संगारने सी क्यारक सुग्रे रिबोन का कदे ngaइबो रिबोन मल्लम मनी ने ओके थैंक यू वेरी मच आई मथंग से यंबर विद लाक्स के यंबर हम लाक्स निंगो क्वेश्चन से आई खग शॉर्टकट तौरके अदुगा यंबर न रेस्पोंड पीबे टाइमिंग लोबियो अखोगी करप्शन की वफम से ममांग 2002 दा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ना पब्लिक स्टेटमेंट हम थोगादा फंगे जे मणिपुर से करप्शन फ्री स्टेट ओइरे अदन हाइदना फोंदोखेबने एंड हौजिकसु खोगी बीजेपी के मखेदे के थमी बजे नन ऑफ द मिनिस्टर इन बीजेपी गवर्नमेंट से करप्शन की स्कैंडल के एलिगेशन अब हौजिक लेते अदुना खोगी बीजेपी इज डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस की गवर्नमेंट दे हैव डिफरेंट वे अदुना करप्शन फ्री हम सेम डायरेक्ट करप्शन फ्री बजे एंटी करप्शन से लिंक लगा करप्शन द चार्ज तौरे न सेनर हेन फारगा दंदी पीकिबा मिराज थेंगनरबा बीजेपी की गवर्नमेंट लापदगी एंटी करप्शन सेल लेना मसा की हाना करप्शन की विजिलेंस कमीशन की कई की लेजे सी मतकदा सस्पेंड तो एंटी करप्शन सेल दा करप्शन आई जे पोल कुदु सस्पेंड तो दंदी नतेबा सस्पेंड सिदी इन्वेस्टिगेशन मनुंग दा इंक्वायरी तंगै मनुंग दा थौ तंगबा यानंगाई की नेबा एंटी करप्शन सेल दा की सुम चेनरेना रुपा लाखसु करोड़सु की दंदी पी की बीजेपी गवर्नमेंट से लेरबा ड्रग की थमोई सिंह ड्रग की ड्रग की पिन कना दंदी पीरगे ड्रग की पिन सही तरह पाइप बीजेपी से ड्रग फाबगी मैम यावी ड्रग फारी मिसिंग कना कनानो मपू लोड की माम यावी किंग पिन दंदी पीखिब यावरब्रा बीजेपी बीजेपी ने सही तरह पालक बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट ने फारे स्टेट गवर्नमेंट ने फारे मसी कोर्ट ना थादोखिबनी हाबनी कोर्ट से कोर्ट ने खुद हिंगलमदने बेरा काखरिदो कोर्ट ने खुद हिंगलंबगी वारी वाथोगे उठिदो मदु यम सांगा आयरोगे बा स्टेट कोर्ट ने थादोखिबनी स्टेट अपील तौबो यायबा अपील तौबो या इफ कोर्ट ने थादोखिबनी यानिंगदरी स्टेट गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूशन लेरिसे अपील तौ ngai दमक्तनेबा अदाइदनेबा खोसाई जौगी का अपील तौद्रिबा अदै बर्मा मसा तरा फाबैगा अपील तौदबिदा लुपा करोड़ मयाम की तौदो इंडिविजुअल अतोप मिसिंगना प्रजा सिंगना थमोई साक्तन तौरिदो आईएलपी पुरक पाए आईएलपी की मतंग मणिपुर पीपल्स प्रोटेक्शन बिल लेना कांग्रेस ना फजन सेम बिल पास अहुमलक थादा इंडिया गवर्नमेंट की इंडिया की प्रेसिडेंट की एसएलपी द्रन नमसन लेगिबा इरांग थोखरी बने जाति अनि मरकता मतुना मसोकनन की देव को अदुगी ममैदा पार्लियामेंट की मिफम द पार्लियामेंट बीजेपी गवर्नमेंट असिगी माइनॉरिटी तारकदो फिरम तांजादा नोगी आईएलपी पीरनेना होम मिनिस्टर पीरखिबगी वारी यम लेख्रे फ्री मूवमेंट रेजिम लौथोने स्क्रिप्ट तौरने फेब्रुआरी की डेट 8 2024 होम मिनिस्टर अमित शाह हाइखिब लौथोबो ऑर्डर थोपदिलारना ngaraang mamok thoiduni फ्री मूवमेंट रेजिम हाना किलोमीटर 10 तरु की चन्नबी आबो हौजिना किलोमीटर 10 की मनुंग लेबा चन्नबी यारने हाइरेदुने दे हिंदू आइब न्यूज़पेपर की ngaraang की याव यगो प्रजादा तौरिबा मवोंग जेंको थाजबियो को रोयल ऑर्डर सी याम फरे
Saturday night kind to salak sare thang janumita swaida bazar da mi phamalami thoalami Saturday Sunday loire ne karamba laingakna sahi ani phadona ekhoi pukri manung de yoga thambadona thammaga leise sidasu BJP na paliba government na sina makoina waga ngangaga thuaga leiri se prajada thammi se kari asata udna makoi karamba khudol kari da ngangani haina asata ai khan badadi BJP ki spokesperson atai di thoin laktre mamde ngangai si makoi da makoi su feel da bo pone e soire ne koi government si habda prime minister na home minister na adagi BJP ki leadership na Manipur ki issue serious we lo bidre si khangabadi ai koi mase masidi soire ne si yamin na se habni da acha minister ba Santa Kumar na law minister ne ma law minister hoga suma law da nai na ba law gi mi amadi oida minister ki portfolio pai koi inauk Suresh Kumar na hange ai koi gi makoi legislature masen haibitare MLA minister masen awai kum taunari chatna khidraba pot ama semto khrabo pot ama minister na ngasi puthore alga madu semdo poduda ani de na phamba ya bara da ba ani de ta da na pham ahum de ta da na pham gadam ne do ai de gi sangma leng malaba ekhoi gi BJP gi dasu legal gi team leibani aduga phamin na dai phajna legal debate tawni madu ai thamjara ai khoi gi India da BJP lengak lak padagi pot khuding ma privatization tawkhre khange airport khuding ma yon thokre railway sing privatization to we the changakre Manipur gi amakhak tangarba bir ticket ji international airport se kari numit jon gadoi no ngai de leirab Adani Ambani group to social media gi pa che Jio da pula paishan do kidana Jio na pula paishan ram Jio market lo inchakram adwai dani Gautam Adani gi America dagi thijalakpa kamuna mai matakta case leiba matam da thijan jaibda India government ne yadri do adani parliament da langi do acha hauji ki Manipur government ha Manipur ki civil servant haibani ne aingona intelligence ki department na aingona tha 15 sure aingona pau pirak ta ba tha 15 state am ki head chief minister da pau pirak ta ga tha 15 tumdan leibasi ekhoi ki chief minister ne very unfortunate tarani noma mangani tha amani walinge no kaigina no intelligence aingona pau pirak tri se haibasi haibam doctor tha 15 se information pirak tab da lawrim ne to pudi phangam gani ko adum apaswa congress ki matam da lawthuam assembly segments tariat gi lawthuam do hawji BJP lengang na police station khar lawthoi taruk tariat am hengala lawthoi haga amaka halat ho thamjalak tana hawji ki Manipur pumba si awaba da hawji disturb area do maka lehela abne somnagi except few police station natana aduga hawji laiba pochida court ta finish saibu aisi simade ayam sambu waini na ai pau artha halage logi anywhere either CRPC oigera hana CRPC ami hawji BNSS aire IPC oigera hana hawji BNS aire evidence ek aigera sumbada finish saibu aise heart patupa kill murder siga mana hanba ama phawba thengladri kaigumba thengnaba leragadi adomna mathangi debate na tra khudong sabdo puthok piro so far ai chei kudgani thum de ukhlor bane thengnadi mado aduna bo police ki chaw khram makoina su thengnadab duna finish saina halli police ki mathakta Imphal West ki SP ki mathakta soida ki CGM court na direction ama piram mani hayeng chi court ki order do edum pura ke nongan baga suti lekre manamdi intentionally congress ki worker jut ki worker oemba anga amada sumaina charge roga tang taraga ni fan gi congress ki protest oba numit haibta hai si numit ki evening pung 3 kai da pharaga nonga laga pung kun mai yodung ida ayuk pung 9 da taha duty magistrate ta puthu ubse sida yam chaung ho ba leiba arrestment mo piram daba Supreme Court na piba guideline gi mandatory obe arrestment mo pi daba medical checkup to gada police ki lockup ta ahinga ma lerba mi bu medical checkup to daba masi guideline khuding thu gairamba political ki khudung saba lo bu log zero kai sukai de congress ta dum log de lerme adu police na taiba adu ba mas police da
अदुगी मथक्ता इम्फाल वेस्ट की एसपी दा डायरेक्शन अमा सोयदा की यावरमनी ओपन कोर्ट ता लर्नेड सीजेम ना हाई करने एसपी दा डायरेक्शन अमा पीगने ना ओके ओके नाते यम बरबी आई मतम से लेत्रे आई वहंग अनि दंग लाक सके मणिपुर चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट ने वहंग हान वहंग सिना what is happening in Manipur has many reasons. Here I quote and unquote, those who have been trying to divide the state are asking what the government is doing. Manipur huai pa me mi sing duna Manipur government sina hoji kari tawri ge haiba wang jangi aduga makhoi cha power bo hungry oiba kangu ni haidana Manipur chief minister thami masi congress ni na tragana kana mo wafum ni na pan banate but it may or may not implicate to the congress party adu kai happening sida hambat mamangi 2017 da makoina kakiba masingdo makoina sumna gi 21 ka kaki aduga congress na 28 kaki adugi matam da minority oiba masing chudaba da adagi center da gi bjp gi governor habaki banina nampu da koi chong chong ga koi lak la ga bjp gi government semki matam da chief minister hai ki aikoi gi absolute majority phangda banina koi free and the to bangam de अदुबा अखोई मथंगिदा मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पियो मणिपुर से सना लेबाक ओलन गया कि मथंगी 2022 दा मखोई 32 फंकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंकी सना लेबाक ओलिब्रा करम लेबाक ओली हौजी बीजेपी की गवर्नमेंट फुल मखोई बीजेपी की सपोर्ट लोइनमक तौखरे हुमफू असेंबली सीट हुमफू की मनुंदा ओनली कांग्रेस की मंगा खक्तनी यांखई मंगा बीजेपी नी सिगी मनुंदा बीजेपी की एमएलए तरे न दिल्ली की जंतर मंतर द फमगा एसएम दिल मणिपुर की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगदमनी न तालिबगी मथक्ता एक्शन नंबर फौ लोंगम दबा बीजेपी मसादगी मसाना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा बीजेपी की एमएलए अदुसो मिनिस्टर नि याउना अदुदो वा हाइबंगम जद्रबा कांग्रेस की तोंगान थमग्रो कांग्रेस मंगा दी तो आन थम रोबा बीजेपी की मनुंदा कैबिनेट मिनिस्टर ओइबा स्पीकर जाओइबा एमएलए सिंग जाओइबा मखोई 15 पुलपना पालिब गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट सिगी मायुक्ता मखोइना थवंग चथरबा फोंना बीजेपी की द एमएलए ओइबा मिनिस्टर ओइबना माउजी की लुसिंग ब सिंदोक्तदी यारोय मसी लुसिंग ब सिना छोइबदगी एखोइसे अवाब तारेना हाइरब खबरदा सिगी सिदा बीजेपी ना अमका बीजेपी की चीफ मिनिस्टर ना पावर हंगर ने हाइरिसे तसेंबदी कांग्रेस ता हाइबे ओइरमोय एखोय केसु खंदे मरमदे मांगोंदा अकाइबा मागी गवर्नमेंट दा खुरौ थांग माई गवर्नमेंट की असोइबा गवर्नमेंट दा पाम द भाइसे माई गवर्नमेंट दा यावबा एमएलए मिनिस्टर सिंग इवन स्पीकर दनेबा अदु एतागदे एखोय न मदो माल हाइबे स्टेटमेंट दो कांग्रेस हाइबे ना लगोनी Okay, final question. I Congress party the election was I sum up lakani horen both Congress and the BJP ki 2 minutes speech gani the matam je I am fair in the pina hona zavani I will go Congress election was Manipur chief minister han phongdo khiba good governance the same day the phongdo khiba je only BJP can save Manipur tazu India ki headlines ni BJP khakna Manipur kanbang ngamgani haidana masida BJP na aranba amata tawkhide aduga BJP the sense of nationalism amasung social justice ki wafam si leibak khunai da manaba miyeng aduga amasung ireipak nungsibagi wakalon je awang mathakta yawi aduga reality based politics BJP na tawi leibak ki interest aduga ai isada karigumba BJP ticket pidraba phawbada ai adumuk party sig loina leigani haidana PTI na quote tawi haiba aikoi gi wafam sida aikoi Congress party na kari habini West Bengal da thokiba case sama khaktada Supreme Court jawrakhi rape and murder case ta nupi masa amakak watchman amana haibitare na thuram gotsai na thuram koba amana koi mana madugi adugi accuse na magi aroibu wa phambauda sahi taraga ni thoi jangna case trial chatar matungda nangi aroibi sen me nangi haiwai kwanda ai lan khidabji ko hai adu Supreme Court na pharsi torga dandi piki hauji ki present government asina makoina soiraga su soire haibangam jadaba se masini ekoina prajana penjadaba se makoi di soiri ba mai thiraba se ai mai thi de dum haigani ekoi hauji chu BJP na Manipur sep to gani sep to bangam gani haiba se it is very unfortunate haibadi yam lai chinda haibadi yamna fazai Prime Minister Narendra Modi na tha khundingi magi thamoi gi wa pung amamam sap ngangi bani sahi tara he na thamoi gi wa ngangi bani Manipur wa da minute manga ngang ngai lete Assam da lai bani anirak ahumlak thangna
टेम्पल दा सामू तोंबदा लाइबने मणिपुर यौसलक ngamba nate ko adubu 2014 da prime minister candidate oina Gujarat ki CM oiringe da Narendra Modi na magi private airlines puraga Manipur da vote khombala khibani magi private airlines puraga khomaga khana Manipur gi ekhoi gi amata ngairaba pari puri horokhamgi Manipur gi ningthau leisemba sana jawbse Manipur pumba jati puru kumbana iningthau ne la charambro ngasidi BJP gi sangsar da sanghalagi MP am pi khibani BJP gi mayok to wa phoba ngangbangam han khidabne nungaite magi thamoi da sun nungai ramo hai bei khangi mamdi ma maroi bak maramdam majati bu nungsi jaba mi aba soi soi dan oiram gani okay hawjik chief minister na BJP na tana kanbanga mo habse haibi yu adubu adumda intelligence department ha thatra manga pau pirak tab da kari gumba ye tum bana me excelam lokat pangam draba se sigi sina kari asabu tokini kamal babu ko ba nupa ma army kem do mang khre erga praja da appeal to ba assam rifle army da makhoi na thijan ga puthok kadam ne appeal to ba se sigi level si da kum tharam ne state ang CM na geo si do lao geo si aiga naktang una siarga bokpra da CM ki banglo da kauraga krai phog investigation le re kari do boi mang no haida ba do praja do na appeal to lemne aina sumkhan bada BJP na hojik dharana to kado male Manipur ki law and order sai koi phan bangam dre masi praja no ina phan bi ga ina thank you very much protest to ka ina khal thank you very much yambra bi da chamana na 3 minutes bijage samap to biyo ikoi ge but sanar ga but loisan ba haita ba BJP ki policy do asi adum kuira ga mayek seng kani yamna rajniti to ba da kitang secular oi ba aduga jati khudingma community khudingma pu manana yengba wakhallon ama oiba leader ohenning asi magi masa khaki oina masana belongs to ba du khaki da chatpadagi india da ngasi india da BJP gi sukchawba mi karor samani phuni thoi gi wangangi ba prime minister Narendra Modi lising makada muslim ama fo minister haptom Manipur gi sit umpu sida Muslim kari sing BJP da sulo chogot pirim Muslim of the haptom BJP ki sumba communal oi politics hai masina Manipur si India si tukre ohelakpan bakhoi machet bakhoina madugumba wakhalon du dagini ekoida thaptok si haina secular oi political party Congress na yam kanna hona rese nasi aduga ekoi gi potsi khangada umida khangoi da mida khangdaba haira su phana haira ga soi khoi sandagi ta ki thiba gi thok to khoi tawning de maramdi ekhoi gi Manipur gi violence se khoi ba violence se taishan pam thira e hojik de maramdi tha sahi ani shura kador ba sida loisan ba ngamakta ba sida state ki amdi center gi policy tu yaram gani habdi na te ko state ki BJP na tawbatabu state lenga ga sina center gi jaka du mayok ta tawba ngamakta da masa se khudi thijan bai phiom da lakpa matam da thaidok phamsi thirakpa matam da kana gumba atopada thau hijan bani amu hai ama thaugat bani hai BJP na masa gi policy na failures mayam duna masana soirak pani di haining de madubu hojik su BJP amadi laibi state ki government na thamoi sengbiu adum ki government na thamoi sengaga chatpata argadi aikhoi always Manipur da shanti purak nangai gi dongta Manipur gi violence loisan nangai kari suggestion tawjuge kari thodang logjuge habdo Congress na always ready la legani miyam gi interest ki dongta adu aikhoina Manipur gi praja singna su thawoina taninga moi hawjiki nong makang dana ngarang maksu dum kapnai hai Christmas numita ngasi maksu adu hai puding mak laiba phibam sidane nena ta da ba thawonga sida Congress BJP natraga political party masen hunna base praja singna sutta taningoi adugi charpude driver oiriba BJP gari thawba praja bu lusingiba BJP ki driver na chumna gari pubiyo aduga Manipur da shanti hanjinangai hona ba thank you very much ekhoi sagot chagani okay thank you very much ngasi